Sengol e ngal ɗo damal fi gomɗingol yi'oygol Allahu nyande yawmal qiyama. Kanko Muhammadu bun Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala o addani en konngol yimɓe sunna ɓen ko wonde tabiti gomɗinɓe ɓen yi'oyay Allahu ka akhira. Allahu tedduɗo mawɗo on o heedoto non, mana o wirnitoto o heeday hoore makko ganin heferɓe ɓen e shirkoɓe ɓe yiyatamo. O addi ayaje ɗen, aya ka suratu Yunus, aya ka suratul Qiyamah, wa hakadha. Amma ka hadisaji o addi hadise ko wonno Jarir bun Abdillah ka o maaki ɗon nde nelaɗo landano bal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nyande go nde tawno heɓe ka nelaɗo landi hiɗon yi'ude ndu lewru, ɓe wi hi o wi ko wano non yi'iroy to jomi mon nyande yawmal qiyamah, la tudamuna fi ru'yatihi, on toñoytake, on ɓiƴoytake, nde wonno ko heewi kon si ɓiƴodiral yani toñidiral yanay, tiiɗuɓe ɓen toñay, lo'uɓe ɓe ɗum ɗon noon waɗoytaka yi'oygol Allah nyande yawmal qiyama. Yilti o haddi hadisi Abu Hurayra ka sahaba ɓe landi ɗon si ɓe yi'oyay Allahu tabaraka wa ta'ala, nelaɗo landiɓe ɗe ɗo lande tindinɗe tabutugol yi'oygol Allahu tabaraka wa ta'ala, yi'ugol haqiqa yankewol laaɓugol kadi. Ha joni e jokkitagol imam on rahimahullahu o eggi e Ibn Waddah, qala Ibn Waddah wi wa haddasani Ibrahim bun Nuh al-Mawsili qala on ɗon maki haddasana Yazid bun Harun. Yazid bun Harun eggi an Hammad bun Salama an Thabit al-Bunani. Hammad bun Salama eggi e Thabit al-Bunani. On ɗon kadi eggi an Abdurrahman bun Abi Layla. On eggi an Suhaib ay ar-Rumi radiyallahu anhu anin nabi. Suhaibu eggi immorde annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ka tabintingol fi yi'oygol Allahu. Qala annabajo on maki idha dakhala sinati ahlul jannati, yimɓe aljanna on aljanna on nuudu ɓe ewnete ɓe wi'ane ya ahlal jannati, ko ono yo yimɓe aljanna, inna lakum tabitino wodani on maw'idan fodore, hino wodani on fodore, bimana Allah no fodi on fodore. Riwayaji go Allah no muuyi nde o si'ina nden fodore. Qalu, yimɓe aljanna ɓen ɓe wi'i nde wonno nema aljanna on ko nema mawnuɗo no nelaɗo makiri, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat. Ɓawo ɓe natude aljanna ɓe daɗa yiite, ɓe sikka wonandema awa fuu gasi. Ko ɗum waɗi si ɓe noddama ɓe innama hiɗon mari fodore nde Allah fodi on, Allah no faala hunnude ma si'inde nden fodore. Qaalu, yimɓe aljanna ɓe wi'a wama huwa, ko honde woni nden fodore? Ɓay hiɓe andi ko fodore ɓeydanegol nema, ko fodore dokke. Ɓe wi ko honnum kadi won nden fodore. Alam yubayyid, e Allahu rawninali wujuhana geesi amen ɗen, wa yudkhilana o naada men aljannata aljanna on, wa yunajjina o danda men minan naari immorde yiite ngen. Hana ko honnum woodi ko ɓeyditoto e hoore ɗum ɗo. Ɗum ɗo no yoni. Qala nelaɗo maaki fayakshifu lhijaba, on saayi Allahu hunca heedode nde. Ɓay himo heeditori heedode, o hunca heedode nden. Fayadharu kanko Allah o feeña embere ko o muuyi feeñugol. Fayanzuruna ɓe ndaara ilayhi faade Allahu tabaraka wa ta'ala. Nema ɓurɗo mawnude ombitayɗo dendanangal nemaji hedditiɗi ɗi. Ko ɗum waɗi sinelaɗo maaki fa wallahi mi wondiri Allah, ma a'atahum Allahu okkali ɓe shay'an hay hunde, ahabba ilayhim ɓurande yiɗede e maɓɓe, minhu hewti ko o feeñani ɓe ɓe yi'ima ko. Ɗum ɗon woni mazid, nokkugo mazid, nokkugo ziyada. Waladayna mazid lilladhina ahsanul husna wa ziyada.
ko ɗum ɗo woni masidu on, ko ɗum ɗo woni ziyada on, ko ɗum ɗo woni ko ɓeyditi e hoore nemaji aljanna on. ko ɗum woni ala nema mo yimɓe aljanna ɓe neminorta hewtiti nde Allah feeñana ɓe ɓe yi'amo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allahu tawniŋe ɓen. thumma tala refti nelaɗo jangi hadhihi l aya oɗo aya lilladina ahsanu lhusna wa ziyada, hino wodani ɓeɗo moƴƴinɓe golluɓe golleji moƴƴi hakkunde maɓɓe e Allah e hakkunde maɓɓe e tagore Allah nden, hino wodani ɓe moƴƴere nden ɗum woni aljanna on, wa ziyada e ɓeydano e ko ɓeyditi e dow natugol aljanna ngol. tan ɗum ɗo hino ɓangini yewtere laaɓunde fa yakshifu lhijaba fa yadharu fa yanzuruna ilayhi ɗo woni mahallu shahid o. قال رحمه الله وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى قال يحيى حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني on eggi an abihi morde baba e makko eggi an Amir bun Sa'd al-Bajali qala o do wi qara janguno Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu hadhihi al-aya o do aya lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada aw ma lehara quri'at alayhi aya on jangano e makko kanko Abu Bakr do ko sikkitagol goddo e fillibe ben hara yewtuɗo on ko inni ko Aboubacry janguno ka janga e tawde Aboubacry. faqala Aboubacry maki radiyallahu anhu hal tadruna hara hiɗon andi ma ziyadatu ko woni ɓeydano on ɗo ka Allah wi ɗon wa ziyada lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada ɗo andi ko woni ziyada on ɗo aziyadatu ɓeydano on annadaru ko darugol ngol ila wajhi rabbina faade e yeeso Allahu jeyɗo en o, ndo woni ziyada on. ndo ko firongo karamokoɓe buy firi bal sahabaɓe buy firi e oɗo aya ko firo maɓɓe gonno woni ko tuuginorte e firgol Qur'an. haray ɗum ɗo kadi no tabintini yi'oygol Allahu tabaraka wa taala wonde ziyada faandaɗo ɗo on ko daroygol yeeso Allah ngol tabaraka wa taala. قال رحمه الله عن يحيى قال يحيى وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه وند عبد الله بن مسعود قال وما كن سارعوا هني إلى الجمع فاد جمعة في الدنيا كأدنى حوجي بمعنى أتي أرو اللو حوجون أرو اللو جمعة كأدنى فإن الله تبتي الله عز وجل يبرز أفينيانو يلي أهل الجنة يمبي الجنة في كل يوم جمعة اندر كلا نيال الجمعة no inna yi'ugol yimɓe aljanna on Allahu tabaraka wa taala no mari alhaaliji no martabaji maɓɓe ɗin ɓurdi non no wi'a wonde hino ton yi'oyayɓe Allah bimbi e kiikiiɗe no ton yi'oyayɓe Allahu tabaraka wa taala no ton yi'oyayɓe Allah yontere jumare e jumare la shakka non yi'ayɓe yi'ugol Allah e jumagol ɗum ko huuɓitan ɗum yimɓe aljanna on fof. amma yi'oygol Allahu tabaraka wa taala bimbi e kiikiiɗe ɗum ɗon wona fii fof. ko ɗum waɗi no on tigi tinnori ka adna ɗo o musidɓe julɓe tedduɓe fii ka ɗo diina e fii oɗo tawhid e fii oɗo aqida selluɗo ko non o tañƴinori ko wiyete kon moƴƴereji immorde ka Allahu ñande yawmal qiyama. idan Allahu feeñanoya yimɓe aljanna on e kala ñallal juma fi kathibin e tulde min kafurin abyad immorde e kafura danejo. kathib ko tulde bimana si leydi ma jaare mooɓike ha wa'i wano fello ma ko nandi hen wiyete kathib ko ɗon woni ko Allah feeñoyta feeñanoyta yimɓe aljanna ɓen e ñallal juma ngal. fayakununa ɓe laato minhu e Allahu on bimana ay ɓattodiroygol e Allahu on fil qurbi ka ɓattagol ka musara'atihim wano heñodirgol maɓɓe ilal juma'i faade e jumaje ɗen fi duniya ka aduna. mana no neɗɗo on dawirayno ka juma wo no ɓe ɓurdiri noon dawugol ka juma ko noon ɓe ɓurdirta ɓattagol Allahu tabaraka wa taala. hiɗen andi
attotoɓe arde ɓen ka juma ko ɓen ɗon hikkodirta e imam on ka wona ɓen ɗum ɓurata hikkodirde imam on ko ɓen ɓurata hikkodirde e imam on ko ɗum waɗi ɗon geli hadise kanelaɗo sallah sallam aki fi ɓural yahugol ka juma man raha fi sa'ati l ula faka annama qarraba badana a sikkayno baraji ɗi o heɓata ɗon ɗin wona fi baraji juma on ko baraji argol lawgol ko wano baraji waɗɗo ngeloba sadaka baraji waɗɗo ngeloba sadaka mo yehi ka sa'i ɗimmo mo wari baraji waɗuɗo nagge sadaka mo yehi ka sa'a tammo mo mari baraji waɗuɗo sakari mardi galaɗi a wawi o waɗɗu ɗum ɗon o heɓay ko wona waɗɗu ɗum ɗon sadaka wa hakada ha e sa'a jawab o idan o maaki yimɓe ɓen laatoyto immorde allahu tabaraka wa taala ka ɓattagol mo wano adodirgol maɓɓe ɗum woni hawjugol ɓurodirgol maɓɓe hawjugol e jumaje ɗen ka aduna fa yuhdisu lahum allah fuɗɗana ɓe bimana o ɓeyditana ɓe minal karamati immorde e teddungal shay an hunde lam yakunu nde ɓe laatanoki ra'ahu ɓe yii ɗum ɗon allahu ɓeydana ɓe teddungal o ɓeydana ɓe ngari o ɓeydana ɓe labegol ko tawno hari ɓe yi'ali sifa muɗum gabla zalika adu ɗum ɗon summa yarji'una refti ɓe yiltito ila manazilihim faade ka galleji maɓɓe fayajidunahu ɓe tawamo kanko allah qad ahdatha lahum o fuɗɗaniɓe ton kadi fuɗɗaniɓe aidan kadi ton ko ɗo waɗi si ɓe arti ɓe guureji maɓɓe ɗin inna emba on ɓeyditike ngari on ɓeyditike labegol kamɓe kadi ɓe inna minen kadi no men tawri on ɗoni wonani min accirno on ɓeyditike ngari ɗo fof ko teddungal ko allahu tabaraka wa taala waɗanoyta yimɓe aljanna ɓen yande yawmal qiyama nde wonno ɓe rewimo ɓe suta ɓe yi'alimo ɓe yi'ali ko nandi e makko ɓe hoolika mo ɓe rewimo ko ɗum waɗi o yoɓiroyeɓe ɗiɗo moƴƴireji yande yawmal qiyama aray ko ɗum waɗi nayo goɗɗo tewto feddeji majjuɗi riwayɗi ɗum ɗo o odi feddeji buyya hiɗi wakkili hiɗi suubini sa yi mbadi majji on kono tawa sa andi aqida maɓɓe on a yettay allah tabaraka wa taala hay fi an a wakkilaki kono a yettay allah tabaraka wa taala hiɗa jaɓi aqida selluɗo on dadi kona mbadi nin tum woni ko hoditorte e ko nandi hen qala rahimahullah qala yahya wa sami'tu minani ghayra al-mas'udi ko hina oɗo ceernojo yasidu himo ɓeyda fi e nde ɗo yewtere wa huwa ko o ɓeyditi kon qawluhu waladaina masid قال رحمه الله فيما ينقل عن يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله وجوه يومئذ ناظرة جيس غوند نياندé ko nordude قال o wi'i ma'ana nadira ay na'imatun ko neminiɗe ko wonde e nema ila rabbiha nadira qala o wi'i kanko Sa'id o ƴetti e Qatada qala o wi'i tanzuru ila Allah gese ɗen hino ndarude faade Allah ande jantike ɗo e yoga e darsuji ka yoga e feddeji suufi firiri oɗo ila rabbiha nazira kamɓe ɓe ƴetti ɓe inni ila on wona harfu ila on ko ismu bi mana ko mufradu ala'i kaɓe inni ɗon nazira kamɓe ɓe inni wona darugol ko wonde ko ɗe habbitiɗe qala rahimahullah qala yahya wa innama yanzuru andu ko ndaroyta ilayhi faade allah almu'minuna ko gomɗinɓe ɓe ko wi'a ɗo yi'oygol allah fappetto muɗum ko woni ko foda ɗum ɗon ko gomɗinɓe ɓe ammal kafirun amma heferaɓe ɓen fayahtajibu kanko allahu o wirnitoto anhum ganin maɓɓe wa huwa ko ɗum ɗon noon qawluhu ko ɗum woni yewtere makko kanko allah kaw inni kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun tabiti kamɓe nden ñande ɗum woni ñande dargal ko ɓe heedoyteɓe idan haray ɗum ɗo fof koko tindini tabutugol yi'oygol allahu tabaraka wa ta'ala yi'ugol haqiqa yankewol ñande yawmal qiyama aray oɗo mas'ala fi yi'ugol allahu tabaraka wa ta'ala en andi fi yi'oygol allahu gomɗinɓe ɓe ñande yawmal qiyama no tabiti e ɗeɗo ayeje ɗiɗo hadisaje ko hina ɗum ɗo amma ka aduna ɗo tabitali goto yi'ugol makko allahu tabaraka wa ta'ala haynelaɗon sallah sallam jemma ɓe royrano tabitali wonde ɓe yiruno allahu gite hoore maɓɓe nde wano nene men Aisha radiyallahu anha makiri
ibnu abbas no wi'i kañum ɓe yi'uno allah riwayaji goo ari wonde ko ɓe yi'irno allah ko gite ɓernde maɓɓe nden kono ko jisti kon gooto tabitali yi'irgol makko allah gite hoore makko nen ka aduna ɗo amma yi'irgol mo gite ɓernde nden ma yi'ugol allah e koyɗol ɗum ɗon hino tabiti ɗum ɗon hino tabiti na yaariwu ɗum ɗon ala nadde fensutugol ɗum kono wona yaariwu ɗum ɗon no tabiti a ndaray ka sarhu ɗo yewtereji wona cheikhul islam ibn taymiya fii nde goɗɗo yi'ata allah e koyɗol nelaɗo tigi no maaki ɗum o ra'aytu rabbi fi ahsani sura ɗum ko e koyɗol woni ko egga ɗum ɗon hino tabiti naam kono holla kadi mbaadi ndi on tigi yi allah e muɗum ndi yo innu allah ko ndi mbaadi mana ko mbaandi no ko ɗum waɗi woɓɓe ni goono wi'i wonde kala mbaadi sarti on noon ko allah yaltitanta goɗɗo kono o hoolori noon fi allah si tawi woni neɗɗo on ko hooliɗo allah tabintinanimo inɗe makko ɗin e sifaji makko ɗin o ardaymo e ɗum ɗon si tawi himo muuyi mana yo on tigi yi'umo kanko allah e ɗoygol no woodi noon wi'uɓe wonandema kala sifa mo o yi'i allah e muɗum mbaadi ndi o yi'i allah e muɗum haray allah ko ndimbaadi ndi o yii ɗon allah no heeditori allah heeditor mana ko allah heeditori ko woni ko o yii kono amma yi'ugol mo e koyɗol e ma yi'ugol mo e yirgol mo ɓernde nde wono tabitiri modde ibnu abbas wonde nelaɗo sallah sallam yiri allah gite ɓernde nde wono imamu ahmadu tabintiniri ɗum ɗon hino joli amma yi'irgol allah gite hoore nen ka anna ɗum tabitanali hay goto Allah tabaraka wa taala arsuku en tawede ɓen yi'oyayɓe allahu ñande yawma alqiyama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.